Bos, boleh review kereta saya tak? Boleh, boleh. Kalau tak pandai, pergi belajar dulu. Jangan buat malu kumpulan. Ayah, cincai lah. Janji you faham. Kois saya banyak amoy tau. Banyak yang single. Ya, meh. Compact 4x4 keluaran kebanggaan Suzuki. Dikeluarkan khas untuk adventure, off-road ataupun camping. Banyak menjadi mainan golongan bangsawan. Tapi kini menjadi kegilaan anak muda. Suzuki Jimny guys. Dengan enjin 1.5 liter K15B, VVT NA 4 cylinder, fuel injection liquid coolant. Ada owner yang malas cuci kereta. Bukan malas, belum senang. No time, you know. Uni student saja, dek. Apa yang busy sangat? Cuba bagi tahu saya. Ada lah. You orang tua tak tahu punya. Itulah masalah Gen Z sekarang. Go ya, lekong meh. 4 speed transmisi auto. Nak 4 wheels boleh, nak 2 wheels pun boleh. Traction control, Hill Design Control. Dengan 100 horsepower dan 130 Nm torque. Top speed dia. Kereta sudah cantik lah. Laju-laju buat apa? Amoy tak ada nampak mah. Ayah, tak mau laju ke? Tak mampu nak laju. Cakap baik-baik mah. Koko, 不要害我等一下我朋友看呢。malu Sekarang kau panggil aku Koko. Tadi panggil tua. Lampu depan desain tersendiri. Ada fog lamp, lampu belakang ala-ala G-Wagon. Original spoiler 15 inci. Disc brake depan, drum brake belakang. Pintu belakang buka macam ini. Kereta mahal-mahal. Side mirror manual. Front grille sudah upgrade. Suspension dah naik 2 inci. Dah pasang door visor, ada snorkel intake. Dan yang saya paling suka sekali, kereta kecil tak apa, janji carrier kuat. Ko, best tak kereta saya? Kereta banyak cantik, tapi single. Lemah. 是哪一种的？ Seat belakang tak ada. Seat depan penuh dengan barang. Glove box tak kemas, tak kering. Apa benda cup holder? Letaklah phone holder. Kah cermin kah? Ni 这样子啊 anti saya ni ya. 哎呀，我那也会哦，我都没有女朋友。 Tak apa. Yang penting, papa ada duit. Tahniah. Kereta klasik tapi steering modern. Ada call assist, design meter dulu-dulu. Center console macam ni. Ada power window. Apple CarPlay screen bapa kecil. Reverse camera 3GP. Dengan sound system original. Inilah bunyi dia. So guys, exhaust original Suzuki Jimny. Inilah bunyi dia. So guys, like, follow, comment, share untuk review kereta seterusnya. 哥，可以教我怎么样靠回？ Haus lah. Mau belanja?